Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih maisombakon urnami hubamu Bapa. Bani bagelni pangidupimu apa pakasomaninmu hubanami. Bani panorang sogot tonpe. Bani siol ipukah kanami horja nami sigano pari. Perlu maham Tuhan mempersahapkon manisihan nami. Asin marhiti hatamu. Gok ibagas malas nyuhur ajala bin roh tuguh ni. Uhur nami laho mangirikon ham. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyam marayan bani panorang sogot nyarion na boy isesehan nami marhitihon di channel YouTube on rigapan sigano pari bata sadarion Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2020 aima tersurat bani buku Parambilan bindu pitu ayat 2 nama katahon sonon rahanando lau hurumah namar pusok nihur ase rumah namar pesta-pesta ai ijai taridah ujung ni segala jolma manusia anja halak nama gulu patut mah parimbagas kononi ai kita agan mopan totu setuju do kita anggo porini adong maibagas pergoluhan taon na marulang tahun misalnya anggo ibere ma adiah ulang tahun ni peti ya peti jenazah totu lang adong nama rosu sada pe AGP mulai ihor cakon ididah do pumbani papan hinan ya dopa iotam icet jengis halani halani rata-rata jana goluh ni colma anggodomma marhahonaan hubani hamatean pasti petubuh biar bakon gobir sing baku mate halani sol dokapeo manggoluh artini ai bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus porini pedoma iboto kita jana gatido idopa kon hita jana edida kita buena marujung kolo tapi anggo doma isobut atape i padopa kon hubata pasal hamatian marusaha dotene mangelak sa iduh ma hamatian ai tapi bani panorang sungkut on ipasingat hubata pasal sonasa sitong ni halak Kristen nama ruhur ibagas goluh ni isobut do bani bindu bitu ayat 2 on rahanan do lau hurumah namar pusok ni hur ase hurumah namar pesta-pesta namar pusok ni hur ijon aima namar ujung guluh na tertangis ya nah ini halani hinalongan ni hurni doma perlobe manaidikon keluarga ai alasan ni masih rahanan lau rumah namar pusok ni hur ase rumah namar pesta-pesta nini parambilan ai ijai do tarida ujung ni segala jolma manusia jadi maritio ni hamatian sa sitong ni seng purdu hita mabiar ay lang tarsimbili hita anggo hamatian tapi maritihuna didah kita hamatian ijai mahapeni ibotoh kita ujung di kuluh di colma hamatian do ujung kuluh di colma ahado artinya ibata asiape anggo doma merujung kuluh kita porini adong na salah lang bibuhi hita mangindo maaf atap angku adong urja tanah tadingan
lambui be mundur hupudi halani domma das kita bani ujung ni kuluta halani ai sona hadu hita ya anggo mandopa kon halak na marpusuk ni hur atapi halak na dop marujung golu totu ijai mahape lambir sadar hita bahasa pondok do gulu taon jana marpanorang do haganu jadi anggo didah kita dong na marujung golu dingak kita mah pondok do panorang di goluta anggo pondok do panorang di goluta halaniai marusaha mahita asal tetap membahin nama diar do pakasomanta jolma maningon tetap do hita sadoka goluta sadoka ibere Tuhan hosah guluan hubata maningon marusu do hita makurcahon hatani jana halani dopa konon tadu kamatian bani panorang na pondok ai maningon do hape ipake hitam sadiar diar ni panorang na ibere Tuhan hubata jadi yang gudung idah kita ibagas perpuluhan tahun iparsoya-soya atau lupus-lupus soni tumang panorang ibagas guluh ni tapi anggo hita sebagai halak na porsaya maningon do gabe colma na maruhur hita maningon parimbagas konon tado mahitihon na mangida halak na marujung guluh bahasa panorang ibagas guluh tahun aima kesempatan bata panorang nadir hosihu bata ase tetap matungon hita mangguluh ibagas harosu apa hatani naibata amen martonggo mahita terima kasih ma bani hatamu Tuhan nadok pagol pahon pasingat kon hanami bahasa pondok do tongon panorang guluh nami janah do pak kono nami do hamatian nagabi hitimu pasingat kon hanami pasal sitik ni pergoluhan nami pasal pondok ni panorang ibagas pergoluhan nami ajari hamhanami Bapak ase ibagas panorang na pondok inpe tetap hanami makurcahon nama diar do pakasoman nami colma bani panorang na pondok bani kudo nami mahoma hanami tetap pataridakon kesetiaan nami hapokuton nami laho makurcahon hatamu jana membahen guluh namion gabi kalangan namang guluh ilobi-lobemu Marite Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Oras bataganuban, Bapak yang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat marweekend, jana selamat menikmati kebersamaan pakon keluarga na nolongan ni urta. Shalom.